SL collection mizo YouTube channel kaltlangin chibai ka han book vek chewa hei tun tum report kan han pek tur chu lunglon 3 gate area huam chunga hian ni zandar som pakhat le achan ve borvel khan ru surna salutukin lei atimina lungmol kalkong national highway 302 in tanna bula hian Assam rifle ho lungrem chu chimin a thuizong hi metar somli borvel ni in alanga heta hian truck pakhat le SK tipper le rickshaw pakhat chu achil ani tin motor achil sakate neitu te ka torpui hle meya poi ka te hetiang thil thlenga hi amaro chu mi pui tam zokin he thil thlenga hi an hriat theinan report ka han siam ve ani e chuan a video clip le a ground report chu hilo thlir howang umiang ama sain SL collection mizo YouTube channel kaltlangin chibai ka han book chewa voini hi ni som October sang ni le somni pani jing darnga le chan ve ani a hei tuna kanom na hi lunglon 3 gate national highway 302 ni in helai kong in tran na hi ani a hei kan pi loka hian ni zan lampang ru sur wangin motor kong pui Assam rifle retaining wall hi chima kong pui hi aron no thla hei abula hian truck pakhat aron chil boka hei ana sakop maya ni zan lampang thil thleng ani a hei mi then ka tam takin an lo en to a chuan report then ka ta kan hriat danin a ma hian rickshaw chil bo hlau bok maya hei kalngai na ummi lovin kong aping tareng mai chu ni a hei ana sakop melai thil thleng hi hei achak lungrem ron tol khini in hei lai electric bante po hi engai ni tluk lo om khopin om ni na langani chuan aya huna kalchin kan han en chiang don ani e hei a chiat dan chu ni hei kong pui ani a kong pui tian achil moi mai ni tian hei ala om khop mai amaro chu tunalan danai chuan mi hring liam le I kha lo ni in alanga chuan hei hi lung hi ron chimta lung ron chim hian kong hi ron no pui ta moi mai ni hei kalngai na lo khopin om ta hei lung an cubit lung rem te le an back feeling an rem border lung te chu ron chimin helai hi ron no ta hian hei helai hian SK ron ti chevek bokalai huna hian chuanin tuna kong min ina cover chin hi metar somli vel bor chu ani melani alan dana tang hian hen omta helai thlang lam tang hen kan en leang na sakop mai he hian he ten jong hian han oma hen alan dan he kan han don ani min na sakop mai he ela escape chu he no chiang khop mai poi khop mai he chia tok te a comment nul to sama ti hen hei tu na hen en tu mi pui anon kalan en hei in kalpona har sa me ma thanga hian kan kalna turai second battalion map kalkong ania helai po hi kal na har sa kopin lir the kal theilowa motor kal theilo van ke ten an kal lomani o helai thiget ramchung Assam rifle
retaining wall chi ma hi ni zandar som pakhat le chan ve bor vela ron in tran ni in helaya in nei tu te chuan an hretana hei tuna hian kong hi no vek maya motor po kal thei lovin a oma helai kal kong hi kong poi mo tak mai national highway 302 kal kong ani a hei hitlabung road tura sarkarin a ru manna a siam ania chuan helai hmuna hian second battalion MAP kalkong ania tuk tinan roll call na kong te pon ni ve bokin na langa hei mi hring ta na kal chu har sa lo ma se alir theyang chi kha pakhat ma tuna hen ala kal tlang theilo wani tuna kan en na hmuna hian motor pakhat chu tukin jing darli borvel khan an la chuak ni in a langa chhelu tu ka om lo ani omatin a chhaka khian SK tripper ki adel pil moi boka a chhak le a khian ki truck lian ki adel boka chon rickshaw pakhat hi adel chebok ni in thudon na te chuan an soi bok ani tuna hian alan dan chu ti hian akim chang thokatin ka hria hei in bula nei tu te hian an hre chiang khop in alanga hei tun tum matan chuan kha kan report thei chu ni mai te se thange